go kgaoga ga motlakase go tsweletseng go ama ikonomi ya Afrika Borwa. Ra ikonomi ya maemo a ikonomi a tlhoka tsepamo. Eskom e re tshwenya ke metšhene ya yona e sa direng ka tolamo. The fact that it's now going year 14 or 13 that the government has shown an inability to solve the problem is a major concern. It undermines the citizen confidence, it undermines the credibility of government, their competence, and it's not good for either a citizen or for the investors, be they local, be they foreign. It's very, very difficult to plan businesses and run when you don't know when and how the disruption is going to happen. Go sa le jalo mofetli o wa motlakase o re dira diura di le 24 go netefatsa gore motlakase o teng. Gape o kopile tshwarelo ka kgaogo ya motlakase e amang matshelo a batho. We wish to issue an apology to the country for the load shedding that we unavoidably have to impose in order to prevent a much greater inconvenience and risk of a total system blackout. And I can again give you the commitment just based on my discussions this morning with the management team here at Duva. Our teams are really engaged and motivated. They understand what the implications are for the country, for the economy, and they are working hard to bring those units back. Tlhatlhogo ya tlhwatlhwa ya motlakase e golagangwang le go kgaolwa ga one di tota di tsentse badirisi mo kgatelelong. Consumers get it double whammy. First, price of energy goes up. Second, inflation goes up, and followed by rising interest rate, which again complicates the cost of living. Khabagare Eskom re tla tsa dikgato go netefatsa gore ga gona kgaogo ya motlakase go tlhelele. E re tsentse tsamaiso e tlileng go netefatsa fa gona le motlakase mo nageng. Fela e re e dumela gore gona le tshono e potlana ya gore naga e ka ipona e le mo legatong le le masisi.